Socela sikuthobisa amakhanda sizokhuleka. Baba wethu osekhaya ezulwini, Dalo wezulu nomhlaba, isenkosi Jesu Kristu, namanje Nkosi isondeza kuwe. Sibonga isipho sempilo Nkosi, sibonga ukusigcina, sibonga ama-provisions wakho Nkosi osenzele wona, even Nkosi nokukwazi ukuhlangana. Siyabonga kakhulu Heavenly Father. Namanje Nkosi elungileyo, siyacela uqhubeke usifundise, usipha amandla Nkosi okwazi ukuphila ngako konke Nkosi elungileyo sifundisa kona. Siyacela namanje sizofunda ukuthi umoya wakho ongcwele ngathi ungaba kanye nathi. Ngipha amandla Nkosi kuba wena ozokhuluma through mina. Siyacela konke lokhu egameni leNkosi uJesu Kristu obongwa manje kuze ube naphakade. Amen. Ngibingelela abazalwane futhi egameni leNkosi uJesu Kristu. Amen. Amen. Ukuvula isifundo sethu, sicela sivula amaBhayibheli wethu encwadini kaMathewu chapter 24. Mathewu chapter 24 uverse ngu-14. Ingoma esijwayele ukuyicula abanye abazalwana bayaziyo ethi and this gospel of the kingdom shall be preached unto all the world. Kodwa lana ithi leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke, kube ngubufakazi ezizweni zonke, andukuba kufike ukuphela. Amen. Angithi sonke siyakholwa ukuthi ukubuya kaJesu kusondele. Yebo. Kodwa lana siyatshelwa namhlanje ukuthi nakho okuzokwenzeka ngaphambi kokuba uJesu enze njani abuye. Kuthiwa ivangeli lombuso lizoshunyayelwa kuzo zonke izizwe, andukuba uJesu enze njani abuye. Angithi futhi besikhuluma einsukwini ngokuthi umyalezo wethu wesikhathi utholakala kephi? Ku-Revelation chapter 14 angithi umyalezo wani wezingelosi ezinjani ezintathu, okuyiwone okushiwa ukuthi nakhona ingelosi yokuqala iyakhuluma ngokuthi kumele senze njani sisabe uNkulunkulu, senze njani simnikeze udumo. Lana masibuka ukuthi ivangeli lizofika kanjani eindaweni zonke ngoba abantu bengamthandi kangaka uNkulunkulu, abantu bengafuni kangaka ukuzwa ngoNkulunkulu, sebekhathele ngoba kukhona abaprofeti bamanga, ziningi izinto ezenzakalayo berojo abantu abazibiza ngamaKristu. Mesicabanga kuyokwenzeka kanjani? Namhlanje bengifisa sibheke isihloko sokubaluleka komlayezo wezempilo. Angithi sonke siyawazi umyalezo wezempilo. Abantu abaningi bayitshela ukuthi umyalezo wezempilo umyalezo nje ongawamukela mawuthanda futhi ungawamukeli. Ukhethwa umuntu owuthandayo, mhlawumbe mawukuthi unenkinga ngaleso sikhathi esifestile, hayi ungamela ube serious ngezempilo. Mawukuthi kodwa mhlawumbe ufuna ukuluza neweight, hayi ungaba serious ngezempilo. Kodwa nje mawunganalutho ungezwa lutho emzimbeni, awuboni ukuthi ukuthinta kanjani wena. Angithi bazalwane. Kodwa namhlanje ngifisa sibheke izinto ezenza lo myalezo wezempilo ubaluleke. Eyokuqala ithi glorifying God through health. Angithi kumyalezo wethu engelosi ezintathu ikhona indawo ethi masimesaba uNkulunkulu simnikeze ini inkazimulo. Yebo. And siyathola la eBhayibhelini masingavula nje u-First Korinte bokuqala uchapter ngu-6 abaseKorinte bokuqala ichapter ngu-6 yebo iverse ngu-19 no-20 ifundeka kanje: kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya ongcwele okunina enamamukela kuNkulunkulu, nokuthi anisibo abenu na, ngokuba nathengwa ngenani elikhulu. Ngakho ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu.
kwisizulu ayivezi le ndaba yokuthi masimglorify uNkulunkulu ngani ngemizimba yethu. Siyafunda ukuthi umyalezo wezempilo uyasilekelela ekukwazini ukwenze njani ukukhazimilisa uNkulunkulu ngani ngemizimba yani yethu. Ngoba uNkulunkulu esibolekile imizimba kungesiyona yethu, kunendlela futhi afisa ukuthi siyiphathe ngayo. Angithi kuyenzeka uma uboleka umuntu into yakho uthola ukuthi nje mhlawumbe uzomboleka i-laptop kanje, uyamtshela ukuthi hayi cha ngicela ungaphathi amanzi eduze kwe-laptop, cela ungenzi into ethile eduze kwayo, ngoba uyazi ukuthi uma kwenzeka lezo zinto eduze kwayo izoyenza njani, izofa. And uma ungamlaleli umuntu oshila umnikazi wayo, kungenzeka yenze njani, ifele kuwe. Lana siyafunda ukuthi uNkulunkulu usinikeze umyalezo wezempilo ukuze sikwazi ukwenza njani, ukumkhazimulisa ngani ngemizimba yethu. Ngoba bese sifundile ivesi lokuqala ukuthi ngoba sibolekile uNkulunkulu kumele senze njani, siyiphathe ngendlela enze njani uNkulunkulu afisa ukuthi siyiphathe ngayo. Elinye ivesi esizolifunda ngaphansi kokukhazimulisa uNkulunkulu ngemizimba yethu litholakala khona kwabaseKorinte bokuqala uchapter ngu-10 ivesi ngu-31. Uthi ngakho ke noma nidla noma niphuza noma nenzani konke kwenzeleni ini udumo lukaNkulunkulu. Lana siyafunda ukuthi umyalezo wezempilo uyasisiza usilekelele ukuthi sikwazi ukudla ngendlela enze njani ekhazimulisa uNkulunkulu. Lana siyathola ukuthi uNkulunkulu ekuqaleni kunekudla akunikeza abantwana bakhe eqeda kubadala. Lokhu kudla kuthiwa ama-grains, ama-fruit, nama-nuts kanye nama-vegetables. Thiwa lokhu kudla uma kulungise ngendlela elula, esimple, kungafakwanga izinto eziningi ezingekho natural. Thiwa kuyakwazi ukuthi kuwondle umzimba futhi kunikeza amandla nokubekezela okumangalisayo. Sayizwa leyo nto bazalwane? And ngoba uNkulunkulu sonke esinikezile umsebenzi wokuthi kumele sihambe senze njani, sishumayele ivangeli. Angithi ukushumayela kunikezwe wonke umuntu, akunikezanga abafundisi kuphela. Ukuze sikwazi ukoshumayela sidinga ini? Amandla nempilo. Ungakwazi ukuvuka ushumayela ukugula? Angeke ukwazi. Uma ungenawo amandla noma umuntu mhlawumbe osheshayo akhathale, angeke uzukwazi ukwenza umsebenzi uNkulunkulu ayenze njani, asinikeze wona. Ingakho uNkulunkulu esinikeze ufike wabhala elizwini lakhe, wabona ukuthi ngoba esithanda mhlawumbe ngeke sikwazi ukuqonda. Ngomoya wesiprofeto wase wacacisisa ukuze sikwazi sonke ukuqonda ukuthi umyalezo wezempilo akusiwona wabakhethi, akusiyinto yomuntu ongayikhethela wena, kodwa sonke njengabantwana baNkulunkulu masizimisele ukuthi senze umsebenzi wakhe, sidinga amandla, kumele senze njani, simlalele uNkulunkulu. Lana eyesibili into esitholayo esisiza ngayo umyalezo wezempilo into ehlala esikhuluma ngayo ukuthi kukhona icrisis ezayo. Crisis ngesiZulu. Kukhona angizwa? Yebo, kukhona inhlekelele enjani ezayo. And umyalezo wezempilo uzosiza kanjani kulesi lenhlekelele ezayo? Menicabanga. Uzosiza kanjani? Umyalezo wezempilo ungasiza kanjani? Uzosiza ngokuthi okokuqala singaqala sibheke i-quotation yokuqala. Ithi, I wish to tell you that soon there will be no work done in ministerial lines but medical missionary work. The work of a minister is to minister. Our ministers are to work on the gospel plan of ministering. Lana yasitshela ukuthi ngendlela izimo emhlabeni eziyona. Uyabona ngekhathi zo COVID nje isibonelo esicacile
ukuthi ngendlela izinto ezenzekala ngakhona kuhleze kunamatoyitoyi kuyenzeka kube nezimo ezinjengezo COVID lapho kuvaleleka khona kungavumelekile ukuthi sivakashelane noma sihambe indawo ezithile. Uyayibona into kanjalo? And mase sesivalelekile uyokwazeka kanjani ukuthi uhambe uyovangela abantu njengesikhathi seCovid nje la kwakuthiwa awuvumelekile ukuthi uhambe uzula. Ngeke uhambe uthi hayi cha bazalwane sicela ukuzonivangela. Kodwa kuthiwa nje ehlalana emakhaya. Yayizwa leyo nto. Kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu ohlakaniphileyo kakhulu wasipha nawo umyalezo wezempilo ukuthi sikwazi ukufunda siqonde ukuthi umzimba usebenza kanjani nokudla kusiza kanjani umzimba ukuthi uphole makuthi umuntu uyagula ukuze ngesikhathi izikhathi ezikanjena sikwazi ukufinyelela kubantu. Niyayibona leyo ndaba ukuthi enye into eyenzeka abantu mebegula umuntu megula uthi wena uza nosizo ngeke azathi hayi cha isikhathi seCovid ngicela ungezi yabo kodwa uthi hey yazi mina ngiyakwazi futhi ngiye ngamsiza umuntu othile walulama ngisebenzisa u1 no2 uyovuma athi woza. Yayizwa leyo nto. Kodwa mawufika neBhayibheli uthi hayibo ngoba uyagula bengicela senze iBible study ucanga uzovuma angeke azavuma. So siyambona ukuthi uNkulunkulu umangalisa kangakanani. uNkulunkulu uhlakaniphe ngendlela emangalisayo. Ngesikhathi senhlekelele lo myalezo wezempilo uzosiza ngokuthi siyokwazi ikhona enye quotation echaza ngokuphelele ukuthi noma ngeke ngize ngifunde yonke uthi okay as religious aggression subverts the liberties of our nation, those who would stand for freedom of conscience will be placed in unfavorable positions. For their own sake, they should, while they have opportunity, become intelligent in regard to disease, its causes, prevention, and cure. Nayizwa lo ndaba ukuthi manje kusakuhle sisakwazi ukukhonza ngendlela esikhonza ngayo, sisakwazi ukukhonza ngosuku esifisa ukukhonza ngalo. Kumele senze njani? Sibe intelligent ngendlela ngokwazi izifo ukuthi yini zidalwa yini nokuthi singazivimbela kanjani ukuthi singazitholi nokuthi zilapheka kanjani. Thiwa ngoba and those who do this would find a field of labor anywhere. There will be suffering ones, plenty of them, who will need help, not only among those of our own faith, but largely among those who know not the truth. So it is the shortness of time demands an energy that has not been aroused among those who claim to believe the present truth. Ithi lana abantu abazokwazi ukuthi manje kusakuhle basebenze ngamandla uqonda izifo ukuthi zisebenza kanjani, umzimba usebenza kanjani, futhi ungasigwema kanjani isifo esithile. Kuthiwa ngeke beze bewuswele umsebenzi ngesikhathi senhlekelele ezayo. Ngoba kuthiwa kuyobe kunabantu abaningi ngoba angithi isiprofessor siyasitshela ukuthi kuyobe kunezifo obhubhane abagcwele. Kuthiwa kuyobe kunabantu abaningi abadinga usizo and ngeke sikwazi ukubasiza mesingacelanga uNkulunkulu asize kusamanje uqonda ukuthi isebenza kanjani idiabetes. Iyini, idalwa yini, ungayivimbela kanjani, uma usunayo ungasizakala kanjani. Yezwakala bazalwane? Yebo. So ngesikhathi senhlekelelo umyalezo wezempilo uzosiza ngokuthi siyokwazi ukufinyelela kubantu even though singasenawo amalungelo ukuthi sikhonze noma senze izinto mhlawumbe sesivalelekile ezintweni ezithile kodwa sikwazi ukufinyelela kubantu ngoba sinani sinosizo. Nayizwa leyo ndaba. Okwesibili osiza ngakho ngesikhathi senhlekelelo ukuthi angithi sonke sileze sisho ukuthi ngaleso sikhathi kuyobe kungathengwa futhi kungathengiswa kulabo abazobe bengenze njani bengalwamukelanga uphawu lesilo. Angithi sho njalo. Cabangaki uma ke ukuthi ke udependele ekuthenini awusakwazi ukuphila ngaphandle kwemedication ethile
and uyithola ku-government. Yabo ukuthi kungaba nzima kanjani? Kanti manje isikhathi sisavuma, kumele umuntu azame afune ulwazi ukuthi hey, lento engiphethe, iBP lengiphethe, ngingayireversa kanjani ukuthi iphele. Yabo, ngize ngihlukane nemedication. Sayizwa lento bazalwane? Ngoba phela masithi kuze isikhathi lapho singeke sithenge khona singeke sithengise khona. Kusho ukuthi nje makuthiwa namhlanje niyagcina ukuthenga anisathengisi shuthi lizophela iviki usakhona yini. Niyabona abazalwane? uNkulunkulu enomusa uyasitshela ukuthi kumele senze njani? Sifunde kusamanje. And nami ngangitshela ukuthi into enzima. Kumele ukuthi nje uye medical school noma uyofundela inursing ukuze understand. Yebo kukhona okunye okujulile, kodwa nje kukhona futhi okunye okulula. Nezinye izifo othola ukuthi abantu abaningi esihlobene nabo bastruggleisha ngazo, kodwa uthola ukuthi ngokulandela nje umyalelo kaNkulunkulu nemessage yakhe yezempilo bangakhululeka abantu kulezo zifo lezo ke. Enye into ezosiza ngayo okokuqala sishilo sathi umyalezo wezempilo uzokwenza njani? Uyasilekelela ekuthenini sikwazi ukukhazimulisa uNkulunkulu ngemizimba yethu. Bese sitholile amandla ngokulandela imiyalelo yakhe sikwazi ukwenza njani? Ukwenza umsebenzi wakhe okumele siuqede andikuba ukubuya kwakhe kwesibili kwenzeka ngithi. Sathi okwesibili umyalezo wezempilo uzosisiza ngesikhathi sani senhlekelele ukuthi mase ngingasangeneke endaweni noma sesivalelekile, kodwa ngoba sobe siphethe usizo sokwazi ukufinyelela kweminye imphefumulo. Nokuthi nathi uma silandela ngokusizwa uNkulunkulu sobe si free from diseases ngalezo zikhathi, kungekho yinto esiphoqelelayo ukuthi hey angamukele ngoba mengingamukelanga ngeke liphele leli viki. Nayibona leyo nto bazalwane? Yeah. Okwesithathu i-sanctification, ukungcweliswa. Umyalezo wezempilo menicabanga usiza kanjani ukungcweliswa? Ekungcwelisweni ekuhlambululweni kwezimilo zethu usiza kanjani? Naye enye quotation ekhuluma ngalokho ithi i-appetite and passion should be restricted and be under control of enlightened conscience, that the intellect may be unimpaired, the perspective powers clear, so that the working of Satan and his snares may not be interpreted to be providence of God. Iyezwakala leyo nto bazalwane? Ithi i-appetite ngizothini appetite ngesiZulu, kodwa sonke siyayazi appetite ukulangazelela ukudla. Thiwa kumele sikwazi ukuthi singabi abantu abalawulwa yikona, kodwa kumele sikwazi ukwenza njani? Ukukulawula. Ama-passions ikhuluma ngezinye izinto nazo uthola ukuthi othempa nani nezinye izinto. Thiwa kumele sikwazi ukuzi-controla lezi zinto ukuze under the enlightened they must be under the control of enlightened conscience, ukuthi ngalolu lwazi lakho lincane olwaziyo ukuthi into ethile i-wrong yezempilo, kumele uzame ukwenza njani? Ukuyilawula i-appetite yakho ngalolo lwazi onjani? Onalo. Sayezwa lento bazalwane? Ukuthi for an example, if uyazi ukuthi ukudla okuthile ku-wrong kwenza umonakalo othile emzimbeni, uNkulunkulu ukuphile lolo lwazi lolo, ungasho ukuthi hayi sonke sizofa. Abantu abaningi basho kanjalo ukuthi ekugcineni sonke sizofa. Yabo, kodwa uNkulunkulu ufisa ukuthi sithi hey ngoba sengiyazi ukuthi ku-wrong into ethile, ngicela ungisize Nkosi ngikwazi ukuyilawula i-appetite yami ngendlela osho ngayo. Uma esho uNkulunkulu ukuthi akumele udle noma inini, mawuzwa ngathi nje noma ubona ukudla nje, mawungena endlini ubone i-apple lapha kwetafula uyadla. Mawukuthi uyaphuma khona umuntu ophethe ama-chips
nawe uyakuthelela awubongi nje wena noma kukhisimuze enye into eyenzeka ukuthi ngokhisimuze abantu bangena yonke imizi mhlawumbe ungena nemizi ewu10 yabo udla istambu lana udla iKentucky ngapha udla amakhekhe no drink lapha ya udla into eziningi ngosuku oluyi1 phinde nasekhaya futhi uphinde ufike udle futhi yayibona leyo nto leyo kodwa uNkulunkulu usitshelile ukuthi kumele mesingabantwana bakhe sibe njani sibe temperate sikwazi ukwenza njani ukuzithiba uma ubusudlile nje ekhaya mawufika emzini abantu kuphekiwe bekuphakela bele ukwazi ukuthi ngiyabonga cha sengidlile ungasho ukuthi hayi cha bazophatheka kabi ukuthi indaba nginqaba ukudla kwabo udle yacabanga imizi ongagcina uyingenile uyidla yonke ngoba uthi hayi bazophatheka kabi kodwa ukutshelile uNkulunkulu ukuthi kumele wenze njani uzithibe siyezwana bazalwane so uNkulunkulu uyafisa ukuthi sikwazi ukuthi siphile ngokukhanya asinikeze kona uthi ngoba ukuze ukuhlakanipha kwethu kungaphazamiseki nendlela esibona ngayo izinto ikhanye ba singagcini sesi-interpreta ikusebenza kaSathane njengemhlinzekele yenziwa ubani uNkulunkulu nayizwa leyo nto bazalwane ngoba kuyenzeka thola ukuthi umuntu nje oyijwayezile ukuthi nje uhleze udla njalo yabo and manje uthothi nje awusakwazi ukuphila isikhathi eside ungahlafuni uthothi uzungena esilingweni sokwenza njani sokuthatha into unganikezanga uthothi uzothi hayi cha udlule lapha endleleni asithi khona nje ubone omunye ugogo usahambile ushiya into ezakhe emakhaya mhlawumbe uphuma edrobheni ubeka igrosa yakhe emgwaqeni ngoba umuntu okhonza ukudla uthothi ngaso sikhathi kuyabheda emalini kodwa manje ubona ukuthi hayibo khona igrosa ehlele emgwaqeni kanje kade ngikhuleka vele ukuthi uNkulunkulu angisize uvele uthathe yabo ukuthi usungena esilingweni sokuntshontsha manje ngoba manje wenze njani noku-interpret izinto ezibekwe uSathane njengama-providence kaNkulunkulu ngoba awuzifundisanga ukwenza njani ukuzilawula even ne-judgment yakho ayisekho right indlela owahlulela ngayo izinto ngoba udla kakhulu udla noma yisiphi isikhathi so ingqondo ibe clouded and ingqondo mayinjalo ayikwazi ukwenza ama decisions right sezwana abazalwane so kulula ukuthi izinto zikaNkulunkulu uthi ezikaSathane uthi ezikaNkulunkulu yebo so enye iverse esingicela sivule uIsaiah 7 verse 15 uIsaiah 7 verse 15 ngiyathemba bazalwane sebefikile ikhuluma ngoJesu ithi uyakudla amangqanga nezinyosi aze azi ukwala okubi akhethe okuhle kezwakala bazalwane lana ebengifisa sikuthole okuyisifundo kuleli verse ukuthi iyasitshengisa ukuthi kunobudlelwane phakathi kwento oyidlayo nangendlela odla ngayo nanokwenza njani nanokwenza izinqumo ezithile empilweni uyakwazi ukuthi ngendlela odla ngayo ugcine ungakwazi ukwala okubi ukhethe okuhle kezwakala bazalwane kucacile so ngempela ngoba khona ezinye izinto uthola ukuthi uhlezi udla njalo udla nezinto ezirong and yabona netemper yakho nje ayisacontroleki and nendlela ocabanga ngayo uimpatient wenza ama decision ngendlela esheshayo wenze umonakala emva kwalokho ngenxa yokuthi awenze njani awulalelanga uNkulunkulu uma ningabantwana bamele enze njani nizithibe ube nesikhathi sokudla ube nesikhathi sokwenza zonke izinto hayi ukuthi nje mawubona ukudla noma kuthiwa nakho ukudla awukwazi ukubona uyakwazi ukusho ukuthi hayi cha bese ngidlile kodwa ke ninganginika ngikuphathe ngizokudla ekhaya mabe ngathanda abazalwane futhi alikho icala nalapho yabo
Mawukuthi futhi ukudla okuharmful uyasho ukuthi hayi cha uyabonga. Ngoba abanye abantu baye basho kuba lula makusho udokotela ukuthi hayi cha ngiyabonga ningangithelele udrink udokotela wathi ngingawuphuzi. Yayizwa leyo nto. Kodwa izinto esizitshelwa uNkulunkulu uthi we ayi bazophoxeka ngeke awuthi ngiphuze uphuze udrink. Yayizwa leyo nto le noma uphuze wenze noma yini kodwa uNkulunkulu ayishilo ezwini lakhe ukuthi ayikho right. So ngiyabuka ngempela ukuthi singabantu ingqondo zethu zilimele ngoba sisaba kakhulu abantu more than ubani uNkulunkulu. And ingabe siyamthemba uNkulunkulu ngoba eyibo uNkulunkulu uthando. Ngibuye ngempela ukuthi hey abantu abangawuthanda umoya wesiprofeto bayaziphuthisela ngoba izinto esizifunda lapha izinto ngeke uzifunde ndawo. Yabo nje hayi ngiyakhumbula mina umuntu esasesikoleni vele wawudla noma yini udla noma inini akekho nomuntu okulawulayo yabo. And umuntu wayeseqala ukugula vele kunezinto nje obonayo ukuthi hayibo ulibele uhambe eclinic kodwa ngathi umuntu engathola ivangeli lezempilo yazi kwaphela konke. Hayibo iskin sami ngendlela manganitshengisa izithombe zami zakudala like ebusweni ukuthi nganginjani bese nezinye izinto ke zazimphatha umuntu eyiningi uhlezi unamapains nje ongawazi ukuthi kwenzakalani vele yabo. Kodwa ngathi ngingahlangana nemessage ye-health ngazama ngokusizwa uNkulunkulu kwaphela konke. So uNkulunkulu uyamangalisa ngempela. And enye into ebengifisa sikhumbule istory sika Daniel nabangani bakhe. Niyakhumbula mabefike eEgypt ukuthi into abayimisela ngayo nje ukuthi ngeke beze beyenze bathi ngeke beze bezingcolise ngokudla kwenkosi. Bakhetha ukudla kwenjani okuhlukile and ekugcineni mase behlolwa ibona ababehlakaniphile futhi bekwazi ukumelana nanezimo. Njengoba nathi kune crisis ezayo bakwazi ukumabona ngesikhathi kuthiwa bakhonza isithombe sakhiwe. Bakwazi ukuthi uDaniel ame futhi makuthiwa bayeke ukukhuleka ngenxa yokuthi bazinikele uNkulunkulu balandela nediet esimple engawucloud umqondo wenza ukuthi uthatha ama decision ngendlela wrong. Kezwakala lokho bazalwane ukuthi idiet ingabukeka iyinto encane engenamsebenzi kodwa inomthelelo omkhulu endleleni esenza ngayo izinqumo zethu na eziphathelene nokukhola kwethu nanama decisions esiwenzayo usuku nosuku. Enye iverse engicela silivule abaseKorinte bokuqala chapter 9 verse 25. 1 Corinthians 9 verse 25. Uthi bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke. Labo benza ukuze bathole umqhele ophelayo kepha thina ukuze sithole ongapheliyo. Kezwakala bazalwane ukukhulunywa ngabantu laba suke besemncintiswaneni ukuthi kukhona izinto abayithibayo kuzona ukuze bakwazi ukwenza njani ukuphumelela emncintiswaneni. Abantu abagijimayo kanje mabazi ukuthi kuzobe kugijinywa ngosuku oluthile angeke bedle noma yini benze noma yini kumele bepractice kumele benze into ethile ngesikhathi esithile ukuze bakwazi ukwenza njani ukuthola umqhele kodwa kukhulunywa ngomqhele onjani ophelayo. Uthi kangakanani ke thina esiphokophelele ekutholeni umqhele ongapheliyo ukuthi kumele sizithibe uma sifuna ukwenza njani ukunqoba. Kezwakala bazalwane ngoba ezinye izinto uma uhluleka i-inspiration yasho kaningi ukuthi uma uhluleka ukulawula i-appetite yakho kulula ukuthi ukwazi futhi ungakwazi uhluleke unqobe ezinye izinto strugglisha ngazo. Kodwa uma uNkulunkulu ekwenzela umusa wagaina i-victory over i-appetite, control over your appetite, uyakwazi nokunqoba ezinye izinto ube ne-self control nakwezinye izinto. Kezwakala bazalwane ingakho kubalekile ukuthi simcele uNkulunkulu ngolwazi oluncane sinalo sikwazi ukuli-apply. Okunye kade ngikubonile ngifunde eBhayibhelini ukuthi isono seSodom kwakuyini. To behold, this was the iniquity of thy sister Sodom. Pride, fullness of bread, and abundance of idleness was in her and her daughters.
neither did he strengthen the hand of the poor and the needy. Kuyezwakala bazalwane? Thiwa iSodom into eyayenza ukuthi ize ibe sezonweni eziningi, kodwa into eyayibambe kakhulu ukuziphakamisa nobuningi besinkwa, ukugcwala kokudla, and then kwezinye indawo iyasho ukuthi it's gluttony, ukudla kakhulu ungabi namkhawulo nje, and then nobuvila kungenzi lutho, and futhi kwakunzima nokuthi bashare nabanye abantu. Uyabo vele umuntu othanda ukudla kakhulu angeke vele ukujabulela ukushare nabanye abantu, kunzima. Mangathi nje manje umuntu nje okuthandayo ngempela ukudla, iappetite ya control, kuzoba nzima nokuthi bethi umzalwane ngisacela uzongihlalisa iviki elilodwa. Bonke be ukudla kuzophela ke phela manje iviki lonke pho ayenze kube wesathi uzofika nezingane zakhe ezu2, ubona ukuthi yabona hayi cha kuzoba nzima ke, yabo. So uNkulunkulu uyasiza ngezinye izinto ukuthi besikwazi ukuzithiba, kuba lula even nokushare nabanye abantu. Yeah. But uSathane is constantly on the alert to bring the race under his control. His strongest hold on men is through appetite. Kuyezwakala bazalwane ukuthi uSathane uhleze njalo efuna ukuthi asicontrole, and usebenzisa kakhulu iappetite. Uthi nje unokudla okwakho ukuthengile, uzodla noma inini, uzodla inani olithandayo, uyakwazi nje ukudla indishe enkulu egcwele, uphinde uphake enye futhi, uphake ophisi benyama makuthi udla inyama aba u4, yabo, wenza into ube nje ugcine sewunomhawu. So uyakwazi ukuthi asicontrol ngalezi ngoba uyazi ukuthi uma sibambelana on his stronghold, uyazi ukuthi nakwezinye izinto uzokwazi ukwenza njani ukusibamba nakuzona ngeke sikwazi ukuphunyula. So ngathi singamcela uNkulunkulu bazalana asisize, akusiyona into elula kodwa ngamandla kaNkulunkulu kuyenze njani kuyenzeka. Esikoleni umuntu esafunda phela ngoba uyazi ukuthi hawu ebusuku uzobufunda uya cross night nakhona awungazi ukuthi ku wrong ukuthi uvele uhlale nje uze koshaya o1 ebusuku libele ufunda ukuthi akusangeni lutho. Uyazi ukuthi nje makuthi hamba ophaka ngo10 uzohamba uyophaka futhi phela ukudla kwakho, uphake udle phinde uhlale etafuleni ufunde, yabo. Makuthi futhi phinde uyophaka ngo1 ngoba uzolala ekseni uyahamba futhi uyophaka, kodwa uNkulunkulu umuntu wamsiza. And ngempela bazalwane it's a testimony ongeke uze understand ukuthi umuntu esadla nje noma kanjani futhi elala noma inini, ama councils health engawalandeli. It was a bit of a struggle esikoleni kunalawo ma challenges lawo, kodwa ngiyakutshela ukuthi the year umuntu washintsha ngayo nje all the bad habits, walandela inspiration, kwaba ne-improvement ongakazi uyibona. In terms of eating, in terms of sleeping, wazi ukuthi awu hey ngeke uzuvele nje uvuke ekseni uyozulala ngakusasa ekseni, kasi isikhathi ungalali uhamba uyobhala ungalalanga uvela ufike ukhohle yonke into ephepheni, yabona. Kanti mawulandela ama principles kaNkulunkulu uthi okay awuthi ngilale early ongcono ngivuke early, kuyasiza lokho. Hayi awuthi ngingalibele ngifunda ngibe ngidla ngoba umzimba walo usabhizi usadigest ukudla, uzama futhi nokubamba lento ofuna ukuyifaka ekhanda, uyabona akwenzeki. Uma ngaluthi kodwa ngoba ngifunda kangaka ngilali indaba pho mama kami bekanje. Kanti nje ukulandela ama principles kaNkulunkulu kuyasiza kakhulu. AS4 esiza ngayo imessage yezempilo indaba yokuvangela. Since beshilo ukuthi uNkulunkulu ulindele ukuthi ivangeli leli lombuso lifinyelele kuwo bonke abantu khanda ube uJesu abuye. Ivangeli lezempilo liyasiza kakhulu ekuvangeleni. Lisiza kanjani minicabanga? Indlela elisiza ngayo ukulungiselela umhlabathi. Angithi uNkulunkulu uJesu mekhuluma kumfanekiso wembewu lene wela emhlabathini ehlukeneyo, uyasho ukuthi izwi lakhe liyini
uyasho ukuthi imbewu yini yilizwi laNkulunkulu, umhlabathi yini inhliziyo. Yebo. So ke ekuvangeleni nakhona kudingeka ukuthi njengoba eshilo uJesu ukuthi umhlabathi inhliziyo, izwi lakho yimbewu. Kudingeka njengoba njengasekutshaleni njengadini ukuthi khanda ubutshale umhlabathi wenze njani ulungiselele. And mawulungiselela umyalezo wezempilo usiza kakhulu ekwenzeni lokho. Enye into ekhona ukuthi i-medical missionary work akusikho ukuthi udila nezifo kuphela, kodwa ukusiza nje abantu ngayo yonke indlela ongabasiza ngayo ukuze ukwazi ukufinyelela kuphi enhlizweni zabo. Kezwakala bazalwane? Yeah. Ithi lana throughout the parable of the sower, Christ represents the different results of sowing as depending upon the soil. In every case, the sower and the seed are the same. Thus, he teaches that if the word of God fails to accomplish its work in our hearts and lives, the reason is to be found in ourselves. Uyasho la ukuthi kumfanekiso womlimi kuyavela ukuthi ilokhu imbewu nelokhuzana nomtshali kwenze njani kuyafana kuzo zonke lezi ingabe ezu4, kodwa kuthiwa into ehlukile yini imhlabathi, okushoyo ukuthi ngempela ukuphumelela kwethu ekuzuzeni imphefumulo kudepende ekutheni umhlabathi unjani ulungiswe noma uvunde kangakanani. Kezwakana bazalwane? Uma ufuna isivuno esiningi kusho ukuthi kumele wenze njani usebenze ngamandla ekulungiseleleni umhlabathi. Kezwakala bazalwane? Lana ithi the sower of the seed have a work to do in preparing their hearts to receive the gospel. In the ministry of the word, there is too much sermonizing and too little heart-to-heart work. There is need for personal labor of the souls, for the souls of the lost. In Christ-like sympathy, we should come close to men individually and seek to awaken their interest in great things of eternal life. Kezwakala bazalwane ukuthi esikhathini esiphila kusona kuningi ukushumayela, kodwa kuncane ukusondela kubantu umazi umuntu usondele eduze naye kanje. Ithi kodwa kunesidingo esikhulu sokuthi sisebenzele imphefumulo yabalahlekile. Uthi kumele sibe nozwelo olufana nokaKristu, sisondele kumuntu ngamunye ngamunye. Kungabi njengasesikoleni sometimes uthola ukuthi niseklasini kanje uthisha unazi as a group, kodwa akamazi umfundi ngamunye ngamunye ukuthi isidingo sakhe sithini. Yini indaba ehlupha kanje eklasini? Yini indaba elala eklasini? Yayizwa leyo nto leyo. uNkulunkulu ufisa ukuthi sisondele kubantu ngabanye sibazi sizazi nezidingo zabo njengoKristu. Ithi lana their hearts may be as hard as the beaten highway, and apparently it may be a useless effort to present the Savior to them. But while logic may fail to move and argument be powerless to convince, the love of Christ revealed in personal ministry may soften the stony heart so that the seed of the truth can take root. Kezwakala bazalwane? Ukuthi kwesinye isikhathi umuntu engabuka ngathi nje akathembisi futhi nje angeke aza alamukele ivangeli. Uthi while kungafail ukuthi ulibelu urizina naye umtshela uthi hayi cha iBhayibheli liqiniso uNkulunkulu ukhona izinto ezikanjalo, and argument ukuthi hayi isabatha lona suku yonke leyo nto leyo abantu abashonile balele abaphili uzama uargusha naye uthi konke lokho ngahluleka. Kodwa lana ithi kodwa uthando lukaKristu uma uveza uthando lukaKristu ngokuministerishela umuntu ngamunye izidingo zakhe, ngathini ngokunakekela izidingo zakhe, kuthi lokho kungathambisa ngisho inhliziyo eqine njengetshe. Kezwakala bazalwane? Amen. Ubuke lapha ya inhliziyo, kodwa ke inhliziyo kaNamani siyazi ukuthi ayinjani.
kodwa buka umsebenzi owenziwayo leya ntombazane encane ukuthi uNamani yamtshela ukuthi akahambe eyosizakala. Wasizakala ekuguleni kwakhe, mayesizakala wenze njani? Wazinikela kuNkulunkulu. Uthola ukuthi la ngelibe bikho lelo thuba lelo if wengaza gule futhi asizakale ngaleya ndlela. Ubuke futhi istory sabo Paul no Silas ukuthi ejele lapha begadile beboshiwe mabecule ebusuku unogada mayebona kuvuliwe hayibo uyamangala ukuthi hayi usefuna ukuthatha impilo yakhe bathi cha abantu abaphumanga ibona abasizile ukuthi abantu bengeqe uyenze njani uyathinteka umphefumulo wakhe uyathamba wenze njani uyazinikela yena nani nendlu yakhe kuNkulunkulu. Kuyabonakala bazalwane inhliziyo ezingathembisi ezingathi ziqinile kodwa mawusondela kuzona ulibele uministerisha to izidingo zabo abantu ziyakwazi ukuthi uNkulunkulu azithambise nangomthandazo omningi hayi ngokwenza kuphela izenzo zokulunga. uKristu kisibonelo sethu siyatshela lapha kuizenzo 10 verse 38 ukuthi wayehleze ehamba enza okuhle njalo. Kezwakala bazalwane nathi njengoba uKristu eyisibonelo sethu simele ukuthi abantu esondelene nabo nesihlangana nabo sibasize ngayo yonke indlela esingabasiza ngayo. Ithi Christ's method alone would give true success in reaching the people. The Savior mingled with men as one who desired their good. He showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then he bade them follow me. Kezwakala bazalwane nasi strategy abasitshengisa sona ukuthi uNkulunkulu sisebenzise awuqali ngokuthi uthi follow me uthi hayi cha inkonzo yethu inkonzo eright usikhonza ngosuku olright kumele ube umsabatha. Ithi wenjani he showed sympathy wabazwela kakhulu ezimeni babebhekene nazo. Emva kwalokho waministerisha to izidingo zabo ngokuhlukahlukana kwazo. Emva kwalokho bamthanda wayizuza kanjalo iconfidence yokuthi bamthembe. Emva kwalokho wayithi ngenze njani ngilandeleni. Nathi bathi singaphumelela kuphela masilandela lendlela ukuthi abantu mawufika kubona awufika ubatshela ukuthi hayi cha niyabheda ngokuthi nikhonza amadlozi. Lento yena ukuthi nikhonze ngesonto iyabheda nje ayikho eBhayibhelini futhi nizosha yabo nje usho izinto eziningi ezikanjalo kodwa wenze njani ubheka isidingo abanaso ngokusiza uNkulunkulu uma ungenawo amandla wacela uNkulunkulu unakekele lezo zidingo lezo naye lezo zidingo lezo usondele kubona ube umuntu nje okhathazekile ngokuphila kwabo konke hayi ngokukhola ngempilo yabo about their spiritual life kuphela kodwa even their well-being nje like physical needs. Emva kwalokho mase bekuthanda those beyafona nokufona uthi hayibo naku sinenkinga ethile lawo mama usibanibani. Emva kwalokho usungasho ukuthi hayibo yazi ke nali iqiniso ngoba nawo bazobe bemangela ukuthi wathatha phi lamandla amangaka yini indaba uzozwela abantu ongabazi mase uyabatshela ukuthi hayi cha nanga umuntu ongisizayo nawe futhi angakusiza bese kuyabatshela ngeqiniso laNkulunkulu. Iyasho la ithi uJames 2 verse 15 kuya 17 uyasho lapho uthi kusizana uma ubona umuntu ehambaza bese uthi hayi elambile futhi engenasinkwa sokuphila engenakho ukudla kosuku nosuku bese uthi hayi cha mfowethu uhamba kahle ufudumale ugcwaliseke futhi ungamsizi uthi ukukhola okunjalo kufile. Kezwakala bazalwane ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuthi mehlangana nabantu benezidingo senze njani sizinakekele lezo zidingo ngokusizwa uyena bese ke sibakhomba uNkulunkulu ngoba uma ufika nje lapha emakhaya uthola ukuthi ugogo ubhizi uyotheza izinkuni uvela ufika wena noma uyabasa ulungisela ukupheka ubasa phandle ufika wena neBhayibheli bese uthi hayi cha wegogo ngicela senze istudy lana uzomtshela mhlawumbe ngesambulo ucanga uzokulalela kodwa uma ungafika ukuthi hawe gogo uphekani
mhlawumbe uthi hayibo awuthi ngikabhela inkuni umkabhela inkuni umbasela umlilo umbekele ibhodeke bese uhlala phansi mawucabanga uzokulalela yebo. So uNkulunkulu ufisa ukuthi kube kanjalo sibe nenhliziyo ezikanjalo ezihleze zilindele futhi zilangazelele ukwenze njani ukusiza nokuveza uthando laNkulunkulu kubantu. Ngoba uthothi ugogo bethandaza ukuthi angiphethe amadolo kodwa kumele ngenze imisebenzi emingaka bese uyafika wena kube umthandazo ophenduliwe. Ngabe ufika umele umuntu omdala uthi hayi cha gogo uqede ukuba sasenza istudy thothi cha ukuthi hayibo ngaze ngahlupheka webani uzacashele noma ufika ngoba uyathi uzomphazamisa njalo nje mawufika kanti uyakwazi mawuhleli wenza iBible study ubone ukuthi ugogo bakithi yazi ugogo anazi izicathulo njalo uhleze eqoqiswe ehlephukile bese ngelilanga ufika nezicathulo uthi hawe gogo nayi present uyajabula inhliziyo yathinteka yabo ubone ukuthi ugogo nakho inkinga ngathi unayo gogo ngathi ushodela zinkuni mawona amandla okutheza kumele uhambe otheza umthezele ifuna amaminzi uyakwazi ukuthi umcashele noma ugandaganda athole izinkuni zenyanga yonke ugogo aphumule yabo into kanjalo yebo. Lapho ke inhliziyo noma iqinile iyathinteka even nathi bakhona abanye abazalwane sibavashela ubone ukuthi hayicha ayingeni nje indaba yeni phela seyahlala phela ngoba uyanihlonipha kodwa nje inhliziyo yakhe ayikho nje la kodwa ngempela ngokulibele sibasiza ngezinto ezihlukene boss akusafani nakuqala yabo inhliziyo ayisafani nakuqala seyivulelekile sebeyakwazi nokuthi bakufonele bacela into ethile bacela usizo oluthile yabo. So kuyasiza and sibonile even by experience masifika lapha sasifika khona ngoba siqhele kakhulu kuneminye imizi sihlala kuqhelile neminye imizi manje babezibuza ukuthi hayibo abantu abanjani laba basuka eThekwini bazoakha le Mahlathini sho sikhona into errong abayenzayo badumisa izinto ezingekho ngathi basho khona ukuthi siyanqumana sidayisa ama drugs izinto eziningi ezingekho right and bazikhola abanye abantu ngoba kwangayenzi sense usuka eThekwini uzohamba ohlala ngale wedwa ehlala endaweni engacacile eintabeni babona khona into errong and abantu abaningi babesaba ngempela bethe ukuthi iqiniso kodwa uNkulunkulu ngomsa wakhe ezisondela kubona izikhathi zonke hawu sebeyabona manje badedela nezingane zabo zeze sabatheni abasenankinga manje abasasesaba yabo kodwa ukube enezinye izinto ngempela ungabona ngathi hayibo uNkulunkulu uvumelana into kanjeni ngathi ngimkhonza yakhumbula mesihamba semakhaya sazi eziyaziningi izinto esinganazo so sasidependele kubantu basemphakathini wena ungabuza ukuthi hayibo uNkulunkulu uvumelana into kanjalo kanti uyazi uNkulunkulu libe lihambe uyocharge lapha emzini wabantu uyathola ithuba lokukhuluma nabo bathola ukwazi ezulibele uhamba ngeenyawo kwesinye isikhathi ngoba phela if mhlawumbe safika sesinemoto ephakeme besohamba nje shwi siyelehla la khona kodwa manje bekumele sibeke emzini omunye ugogo sinyuke ngeenyawo siyambona njalo lo gogo siyakhuluma naye sicharge kuyena naye uyashare nabanye abantu ukuthi hayi labantu babantu abanje and nabo ezisiya kubona abantu nakhona ngoba indawo eqinile azange sifike siphethe amaBhayibheli safika naye imshini yokucheck o-BP noshukela no uric acid no cholesterol sifike naye imshini sithi hayibo sizoniqashisa ngezempilo abanqabi bajabulana bathi clinic lifike ekhaya bo bebize nabanye yabo maku kanjalo uyakwazi ukuthi ufinyelele enhlizweni zabo sabathola kanjalo kodwa kube sasifike neBhayibheli mhlawumbe ngaba sigakabazi nabantu kodwa manje sesaza abaningi ngoba besifika nje kanjalo sithi hayi singabale kaNtebe singabakaSamka besithi nje sizonixilonga webogogo abaningi ogogo besithi nje sizonixilonga sinibone ukuthi nisame kanjani empilweni bathi kampela bajabule sibaxilonge sibatshela ukuthi hayi kumele uzame ukwehlisela into ethile kumele uzame kanje hawu bejabule
phinde na next week uzombheka futhi angithi abayi njalo eclinic bayanqena manje uyajabula iclinic mezofika every week yabona bajabule bathinteke and manje sesinobudlelwane obuhle nabo sekuyibona abantu abangasidefendela kulabo bathi hayibo bayantshontsha labantu bazigebengu ngokuthi uNkulunkulu usiphe ithuba lokwenza njani lokuhlanganye lokusondela kubona and then sibasize ngezidingo ezahlukene abasuke benazo. Ithilana day by day uKristu met trials and temptations. Day by day he was brought into contact with evil and witnessed his power upon those he was seeking to save. Yet he did not fail or become discouraged. Yezwa leyo ndaba ukuthi sometimes ngempela uthola ukuthi usowenze all those effort umuntu uyamsiza mhlawumbe ufika athi hey ngilambile umthengele igrocer uthola ukuthi nje omunye avela abone nje ukuthi hayibo hayi ngisho senazi izinto uthola ukuthi abanye abantu they take advantage and then uthola ukuthi akakutsheli futhi izitori eziyiqiniso and then uthola ukuthi hawe egcineni ukuthi hayibo uzwe asithi la ekhaya nihambe nizwane nogogo othile lapha nje ethe abantu abami angiholi impesheni anginalo nepasi yabo nje kunzima la ekhaya ni decide noma umchuni mama umchuni hayi cha every month ngizomhambisela igross ugogo kuyabe ngelinye ilanga niyathola ukuthi ugogo uyaphosisa uhola impesheni futhi mhlawumbe uholela nenye ingane ezintandane unemali nje eningi ugogo uyothini lapho uvethu uthi hayi ngikhathele mina abantu hey ngiphinde umuntu ngisho ngathi nje ulambe angisizi umuntu abantu benzana isilima yabona leyo nto leyo kodwa ithi uKristu waye ehlangana nezinto ezikanjalo kodwa he was not discouraged futhi akakaza aphelelwa amandla wayelibele eqhubekile usuku nosuku and siyazi ukuthi imfihlo yalokho ukuthi wayehlangene kanje noNkulunkulu ehleze ecela amandla kaNkulunkulu ngoba ngamandla wakho ngeke ngempela umuntu egrobhile nawe ungenayo imali efika ethi nje cha nginayo into ethile uthola ukuthi wena nawo nophaqa ngaleso sikhathi ulibele usiza yena ayibo uyambona umuntu ugqoka ama Nike wena lapho uhamba uphaqa okebhukile uthi hayibo kwenzakalani uthi uyalithola iqiniso ubone ukuthi hayi cha udlalile ngami ukhona nje omunye umzalwane naye amenza kanjalo omunye umzalwane waphenta isithombe singekho washo ukuthi nginenkinga kanje uyamsiza njalo inyanga nenyanga hawu ngelinye ilanga iqiniso uNkulunkulu emuhle lavela inhliziyo yakhe ayibhlungu ngoba naye uyasokola uthatha lokho kungekho ashare naye kodwa umuntu udlala ngaye lapho kamandla kuyenzeka ngempela acisha phele kodwa kuthiwa uKristu kunjalo wayakaza abe discourage futhi akaze aphelelwa amandla waqhubeka kunjalo and nathi masicela amandla kuyena engasiza uNkulunkulu sikwazi ukuqhubeka bethi noma abantu bedlala ngawe bekuphoxa kodwa nje ulibethi inkosi makukhona umunye onesidingo ngoba mina ngilazi iqiniso ngoba ngempela mawuzothatha ngaleyo ndlela uzogcina usuthi njalo ngempela uqinisile le mali uzothenga ngayo isinkwa hayi ngeke angiboni uthi hayi cha nginayo yabo ngoba usuyasaba ukurojo kodwa nje ngimele ushiyele konke uNkulunkulu uthe olambile nayi imali yakho ngicabanga ukumnikeza ngoba uthe ufuna ukudla uNkulunkulu useyobona yena ukuthi wenza kanjani ngaye kodwa ngingabi thina sithi hayi cha angisasizi umuntu ngiyahumbula nami ngangisho ngithi we belibele bengikukela izitori abanye abangani bami ukuthi baroja abantu abawomama eThekwini ngathi nje we angisami nje umuntu ishaba ugogo uhamba ngenduku uthi ufuna ukubuza itekisi etheni zothi angazi ngibe ngihamba futhi yabo ngenxa yokuthi uzwe izitori eziningi ngabantu kodwa uyabona ukuthi hey ukusaba lokho ungazi ushiye ngempela umuntu ongazi ogogo osuke emakhaya uthi ngoba wezwe istory esithile ngekuze umsize so uNkulunkulu uyafisa ngempela ukuthi simthembe sinikele nje ukuphila kwethu kuyena uthi inkosi mengiroba ugogo useyongiroba kodwa mina ngizomsiza
ngoba mina sengidecidile ukuthi nje umuntu mengikhulumisa angisho lutho nje noma ugogo noma uthini ngiyazithulela nje edrobheni. Ithi there's a great work to be done. How shall we reveal Christ? It I know of no better way than to take hold of the medical missionary work in connection with the ministry. Uthi uNkulunkulu through umprofeti wakhe uthi ayikho indlela esigoveza ngayo uKristu kubantu ngaphandle kokwenza lo msebenzi ukuthi sisize abantu ngezempilo nangazo zonke izidingo abanazo njalo. Angeke sikwazi ukuzenzela ngawethu amandla. Kumele senze njani? Sicele uKristu, sikhumbule futhi naye izinto uKristu adlula kuzona. Abantu ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka kuba size nje kuphela ngemali nangokudla nangempahla, kodwa uthola ukuthi awubafundisi indlela eright yokuphila. Kodwa lana siyatshela ukuthi kumele sibatshele ngendlela ecacile the natural laws, sibatshele ukuthi kumele bayihloniphe. And then bathi lo msebenzi masenza kanjalo sihlanganisa nomnyalezo wey'ngelo sey'ntathu, lokho kuyokwazi ukuthi sibalungiselele abantu for ukubuya kaJesu kwesibili. Kuyezwakala bazalwane ukuthi i-health message ayihambi yodwa, ayiwona umyalezo kumele siuhambise wodwa, kodwa yona kumele sihleze sikhumbula njalo ukuthi iyasilekelela ukuthi sihambise ini umyalezo uwona wona. Sazisa abantu ngoJesu owafayo, wafela izono zethu, wavuka nozobuya kwesibili nosinxuselayo ezulwini, nokuthi nathi njengoba sisindisa naba ngabasindisa futhi ezonweni. Amen. Baba wethu osekhaya ezulwini, Mdali wezulu nomhlaba, yisenkosi uJesu Kristu, namanje Nkosiso neza kuwe mina. Siyabonga kakhulu Nkosi nezinto esithe wasifundisa zona. Siyacela kakhulu Nkosi usipha amandla nothando for imphefumulo, nothando Nkosi olungakhethi, olufana lukaJesu Nkosi elungileyo, nozwelo Nkosi olungenamkhawulo, oluzwela wonke umuntu Nkosi, even nalabo abazifakile bona ezinkingeni. Siyacela kakhulu Nkosi ngoba nawe unjalo kuthina Nkosi elungileyo, noma sifake inkingeni ezintweni esikhuze zona, kodwa uyaba nomusa usiphephise Nkosi elungileyo. Siyacela kakhulu Nkosi usiphe inhliziyo ezintsha, usifake Nkosi uthando njengola Jesu enhlizweni zethu. Siyazi Nkosi sithi senza kakhulu isikhathi esiningi ukuthi sibe busy sikhohle ukubuka uJesu nangendlela wayesebenza ngayo Nkosi. Sisheshe sibe discouraged, siyeke futhi makuthi khona abantu abasikhubekisa endleleni. Kodwa Nkosi namhlanje sifundile ukuthi kuwo konke he did not fail, no, he was discouraged Nkosi, waqhubeka ngamandla enze okuhle kwaze kwaba sekupheleni. Nathi siyacela Nkosi sipha amandla njengalawo, siyazi uthatholakala kuwena kuphela. Siyacela uqhubeke uhlale nathi ngoMoya wakho ongcwele, uqhubeke Nkosi elungileyo ufaka ukulangazelela ukwenza intando yakho njalo enhlizweni zethu. Siyacela usithethelele lapho esingenzanga khona kahle ngegama leNkosi uJesu Kristu. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied